Silakan ini nih buat yang punya rebahan. Ya masih yang kita boseng. Ayo sayang. Ini barudak welti. Kata semenjak digoreng dadakan sini bangkang ku darengeng ukur 500 barang diarak-arakan dengaran budang sunatan godang menang ngadang-dangan direrenceng di payungan suara terompet budak sunatan lepak kendang jahit pengang ngahibur pangantenan suka bunga rokon jagang kuda moye bisa ngigel paring patali dicegel godang kesyarti mangga diaturanan Habib. Ayo saya. Waranti arak-arakan dengaran budang sunatan godang menang ngadang-dangan direrenceng di payungan suara terompet sing kendang awis sinden ngawi dengan dengaran budak sunatan lepak kendang jahit pongan ngahibur pangantenan suka bunga rokon jagang goda moye kaang odok deui aa